Niba koko APR mubonye APR yabiri mu murongo mwiza wo kwiyubaka. Murongo w'amatsinda? Murongo w'amatsinda gose. Nakomeje gushaka amakuru ye nkimenya ko APR mushaka cyane ndetse ibiganiro bigeze kure. Ndetse nta gihindutse abamuhagarariye bagomba kugera mu Rwanda. Kurangiza deal. Abafana ba APR muzamure imitwe y'umukara n'umweru. Wambwira izina manzi mbe mushaka kuri. Muzamure emoji za Lions. Mbe muzamure za emoji z'intare. Mitima twayiretse. Avuye mu kipe yakinye amatsinda yitwa Amani Kwadiokane Michel Braigeneve. Yose ntago nashobora kuryandika ntari kopie ngo Ongera. Okay. Andika Amani Michel gusa. Amani Michel. Amani cyangwa Amani? Academy yitwa ADF yo muri Amani Michel. Ni champion wa ni top scorer umuwinga ariko akaba top scorer wa championnat. Akinira he? Akina ikipe yitwa ADF muri Côte d'Ivoire. ADF Academy wati mu magambo arambuye. Nabarebye cyane mbona Yanga imaze iminsi imwirukaho. Sinubwa mbere abaye umukinnyi wa Côte d'Ivoire. Izina ntago ryaba Amani cyangwa Amani? Amani nyine. Amani. Reka mbahe Shama duhepe. Muduhe turebe. Yavuga ko ashaka kuba yamaze kumvikana na APR. Mamadou si atandukana na Mamadou si. Muri ikipe avuyemo. Ozeme. Ese ikipe wari wamenye cyane ni iki Kazunga muhakanye. Yumvise avuye mu ikipe yoroheje ahita muhaka. Ikipe igomba gutanga umukinnyi mwiza niyi. Muri Côte d'Ivoire ni Asek. Ari igitanga. Ni Asek. Ari igitanga. Asek imoza. Uziko ikipe imanuka. Uziko Liverpool igeze gukura umukinnyi muri Newcastle yamanutse mu cyiciro cya kabiri. Akaza kabinyenyeri. Witwa Jojo Wijnaldum. Urabyibuka? Na Robertson yavuye mu kipe. Abakinnyi se bavaye ko bava mu makipe mato. Avuye muri Premier League. Nta kipe itatanga umukinnyi. Nta kipe itatanga umukinnyi ukomeye. Ariko n'ububirigi n'ahandi arafro. Ariko nta kipe itatanga umukinnyi. Nese niba n'amagaje atanga umukinnyi agakomera Muhanga atanga umukinnyi agakomera. Nta kipe ku isi itavumba. Ahubwo ikipe cyane muri iyo kipe yavuze Ange yavuye. Si muri Muhanga. Ahubwo Karenzi icyo cy'ingenzi. Uvuze ko wemera ko yabonye umwataka mwiza. Umuwinga mwiza. Umuwinga mu left winger mwiza. Umuwinga ushobora kuba top scorer muri championnat. Je nibaza ko akomeye. Kandi Kwadiokane Amani myaka 27 ni mukuru iyanditse. Iyo yemerera ko uburebe maso itabona. Kipe yitwa Afad Plateau. Afad. Bigakubitiraho umwanya agiye gukina. 27 Fad Plateau. Umuwinga Fad Plateau kandi ikipe ubundi ihagaze gute? Korange ndi kwikanga mugano akazungura. Ikipe ya Fad Plateau ntabwo nubundi watara yamwicaza. Afad Plateau. Afad Plateau yasoreje ku mwanya wa gatatu. Iya mbere Asec Mimosa, ya kabiri San Pedro, ya gatatu Afad Plateau yasoje championnat ifite amanota 50 yarushwaga 12 na Asec Mimosa ya. Shaka wa list y'aba top scorers. Nagira muri aba ya mbere. Oya kandi yaraba ya gatatu. Yaba ya gatatu. Nisiyo ngure se Mamadou sabonye umusimbura wenyine. Urwego nawe nacyo wahindutse. Ntabwo rero yabari umusimbura. Umukinnyi arakuze cyane ntabwo. Uyu ni umukinnyi. Ntabwo bakazanye 27 kwicara. Kipe ya gatatu ntiyatanga umukinnyi mwiza. Côte d'Ivoire habaye niba ushaka kujya mu matsinda. Ikipe izakina Confederation izakina Confederations shobora na Rayon tweda tumureba. Yazaba yenda taje muri APR. Yabaye ya gatatu. Kipe yonye sport ya Confederations. Ari kujya mu matsinda ntibishoboka. Izo kipe ziritabira Côte d'Ivoire tubona ikipe imwe gusa. Ikina amatsinda ya Champions League cyangwa Confederation. No itari iyo ubuguze nkaba Mamadou basezereye. Urwego ni rumwe. Aya kazo. Umukinnyi ukomeye yava mu ikipe yose. Nitwaye ate? Twibuke ngo ikipe utarajya mu matsinda. Uragura abakinnyi utarajya mu matsinda. None se biyongereye. Nese ka wengera ashaka kumenya ashobora kuba ari mwiza. Ariko nashaka kumenya impamvu uri kutubwira ko abonetse muri uriya mwanya rero umujyo mwiza wo kugura abakinnyi ba Pejo. Twavugaga abakinnyi bakinnye amatsinda Confederation bakinnye amatsinda Champions League. Yakinnye ya. None se umuwinga utsinda ukeneye iki kintu? None se Memerda yaje ameze. Imyumvire rero ni Memerda
yaje nyenyeri wa none se reka ku ruhando nyafurika ntacyo ntitwe twaramubonye niyo mpamvu yabaye none se gira umugisha yagiye muri bagira umugisha yagiye muri Al Hilal avuye muri bagira umugisha n'imbaraga amatsinda ubu kuri baro yakinya amatsinda biroroshye Al Hilal si APR Al Hilal kina amatsinda umukinnyi wese uje ugenda kuri ritime yaba hari ukaba umukinnyi ukomeye cyangwa bakakurekura ni nkuko Yanga yaguruye Yanga irakomeye ntabwo ari nka APR urumva nayisa iramushaka Pacome arimo gukambakamba bagiye kurekura Pacome zuzo yagira abantu twikanga amakuru mfite iramushaka urumva nayisa igira abakinnyi benshi nuko ngo iyo udafite mu mikinire yayo barakurekura kuko ntabwo Yanga yaguruye ngo niyo ngenderwaho reka uraza usanga ikipe ikomeye bitandukanye na APR irimo kwiyuka guhera kuri zero ikeneye umukinnyi wakinnye amatsinda gusa udakinnye amatsinda APR irahiye cyo nakivuze mbere rwose uvuze izina ndareba aho uvuye twarebye umudefanseri akina muri Stade Marie n'ucabana niba atari Stade Marie muri Mali ni Joliba nk'ubu Cameroon niwambwira ngo waperezanye umukino muri Cameroon ngo urahiye unaranyandikiye ngo Fadi yakinnye amatsinda ryari bo mu bishake nabyo umwaka wo yakinnye amatsinda Fadi shakora nari imyaka itanu ishize okay reka turebe si ya Fadi Plateau kinya amatsinda rya umukinnyi y'urukongora kumushaka gutya shangiye rwose ndi gutinyamo nahise ntugire ngo umwana uvumbutse umukinnyi wanditseho 27 wasanga ari noti y'imyaka 30 noti ya 30 akaba ataramenyekana akaba ari ubwa mbere turi kumushaka twamuze no kuri interineti akazo mama dusaba kwa mugana ayo matsinda hano barimo barabaza nabivuze kare Rayon Sport abayijyanye mu matsinda hari wakinnye amatsinda hari wari urimo wakinnye amatsinda ariko ari amatsinda ariyo nayo tuzavuga uburyo yagiyemo tuzavugeho uburyo buhe ibyo ni ibintu biba so gukina gatsinda hari ubundi buryo inahageze abakinnyi baba bagize agaciro ibyo bintu APR nitana biva ahubwo ntizigire ikomeye ngo umutoza ngo agomba kuba yarakinnye amatsinda ngo abakinnyi ngo bagomba kuba barakinnye amatsinda none se inshuro babikoze bayagiyemo kugira ngo noneho bakora iki kugira ngo bazayajyemo bagura umukinnyi mwiza iby'amatsinda n'ibindi umukinnyi mwiza umupimira he umupimira igipimo cyanyajya umupimira ku matsinda se azungu scouting yacu APR imaze kugura impamvu tuvuga abakinnyi bakinnye amatsinda nuko scouting yacu iri hasi APR iramutse ifite team ya scouting ijagajaga Afurika muri sezo yose umukinnyi wese bazana twamwemera ariko ko nta team ya scouting ifite ari umukinnyi aba agency cyangwa se abakomisiyoneri babazaniye twe tureba profile afite n'ibyo amaze gukora kuko APR ifite team ya scouting iyi ikindi kintu oya APR ifite aba scout banga team yihorere organigramme ntabwo twayikoza anga umukinnyi wabaye mwiza muri championnat Cote d'Ivoire ubundi kikomeza ko ari umukinnyi mwiza uboneye ahubwo rebe ni top scorer wa Cote d'Ivoire oya nandi kubona ba Tidiane mu Rwanda ukamujyana muri za Cote d'Ivoire ngo umukinnyi mwiza wo mu Rwanda gusa ugira ngo birahagije ntabwo bamugura ngo kubera ko yabaye mwiza mu Rwanda abanyamakuru muri Cote d'Ivoire nabaza kuri uyu mukinnyi ubwo rero no ibihugu bya West Africa makuru yabo bakoresha n'imbuga nkoranyambaga biragora za Benin za Cote d'Ivoire za Burkina Faso baracyari mu bigori ntayo yewe nyumva mu mukinnyi wa Burkina Cote d'Ivoire genda ahita mbaza ngo waseke niho bwena Al Hilal niho igura abakinnyi aho sindi kumwe kenshi kandi Al Hilal yakomeye oya wese umwana n'umukinnyi ubundi APR bigeze kutubwira ko APR izagisinyisha umukinnyi uri munsi y'imyaka 25 kandi wakiniye equipe y'igihugu umukinnyi ntakinira equipe y'igihugu umukinnyi nta kintu na kimwe ntarakinira ibintu bihambaye cyane muri Afrika niki mucuruza muri APR koko sibye kuza undi memere dawo undi memere dawuje cyane no gushyenye niyo mpamvu nakubwiye ngo uyu nta cyarusha Mamadouci yari umukinnyi mwiza muri championnat ya Mauritania kandi wareba championnat irusha iki y'u Rwanda reka da Memere dawo yari mwiza muri Burkina Faso hari ikipe ikina amatsinda reka da ntayi uwo mujyo uzakomeza ucya buri mwaka zana umukinnyi ufite akarusho uvuga ngo zaduhenda ndaza kubeza kumukora ubushakashatsi tumugure mutaboneza Simba na Yanga zarashobora kujya mu matsinda zigahozaho bafashe umwanzuro bawo tuzadugura abakinnyi kubera impamvu umunya Cote d'Ivoire nazo ashaka akinira ikipe y'igihugu ye ko badakinisha baroko ikipe y'igihugu Aman Michel yabaye meilleur buteur Ligue 1 à Fad Platon kanze namaze kubona urubuga rwa bapostingira amakuru y'ishampiyona maze kurugwaho ndaza kumucakira nimba atari mu bakinnyi bataniye ibihembo by'umukinnyi w'umwaka kandi yafite ibitego byinshi meilleur joueur bari ni Ligue 2 ndebe Ligue 1
Ligue 1 Cote d'Ivoire ngo ufite yitwa ibitego byinshi se bingahe se buretse hari abona ndi kubona bati Diane bande niyo urimo kumva ko ari top scorer ambwiye ko ngo ari top scorer kandi ni umuwinga Tidiane Diabaté oya Mm. ibi bihugu nabyo kubona amakuru icyo yabyo kibazo ibihugu biragora ntabwo Biragorana biteye imbere pe. nkatwe mu bijyanye ushaka ko na top scorer wa Cote d'Ivoire wamubura ntiwamubura ntabwo wakoresha imbuga nkoranyambaga akazuba kandi njye kuri Facebook umuntu niho hasigaye hari umuntu unyohereje aga screenshot hano yitwa Claudio Kanamani shampiyona yabo yitwa Ligue 1 CIV Ligue 1 playing for Afad Plateau finished as the top scorer of the Ivory Coast League 1 ariko niba yarushije abamuri za seke mimoza kazungu nanone nitubona ko yarushije muri za seke mimoza top scorer ibitego 12 none se kazungu ni kuki yarushije muri za seke mimoza nusanga ari byo yarushije n'uwitwa arabakomeye. Dramane Kamagate wa San Pedro yabaye kabiri afite ibitego 17 ni umuwinga kandi ikipe ye ni iya gatatu gusa urumva who deserve the Ballon d'Or Ahubwo se bamubona. this season harya yitwa munyibutse izina rye yitwa Aman Michel Yitwa Amani n'ibindi Michel. bikurikiraho Tidiane Diabaté abakinnyi ba saison bahabwa amahirwe kandebe uyashaka ndamucakira tu hey transfer zo muri APR se muri iyi minsi nese ubundi iyi transfer ni yande ni ya Eto ni yande ashaka kuba ngo uyu mukinnyi ahuje umu agent n'umutoza amakuru umutoza atagenda no gushyiramo akaboko ke Toza Taleb. aho mba nemeye none se Taleb haraho reka yubakira ikipe ubundi yajyaga aza nyuma abakinnyi barabaguze aratandukanye na Samani se urumva ibyo bintu bishoboka nese urumva ubundi biro kubiri ninde wazanye Taleb muri aperi kugira ngo uhite ubihuza nahise nawe urakubaga wazanye Taleb nawe uzana umukinnyi birashoboka nibyo ndi kubabwira nyine kugira ngo abantu bumve connection mbona uyu mukinnyi Ligue utavugaho 1. cyane ra ariko hari ibyo nari ndi kubona nanjye nkabona ngo ni meya bite muri Cote oya d'Ivoire APR arumbwiye ngo mwibuke ko APR yazanye umutoza abamuzanye bazatubeshya ko yatwaye Champions League niyo bya top scorer bisaba gucekinga n'ibintu byo muri APR by'abakinnyi bashaka kuza n'abatoza nzajya ncekinga ko dushobora kuyobya si ubwa mbere n'abanyobejwe rwose ize nkubeshye ngo bibutse ko inaha bonye umwami Taiba nawe afite 17 nese si umukinnyi umwe ni mwiza Taiba uzanga ikipe yo muri Cote d'Ivoire nka San Pedro imwifuje uyu icyo ashaka kuvuga aravuga kuvuga ibitego si igisubizo gusa si igisubizo ko uwo mukinnyi akomeye cyane cyane ko shampiyona ya Cote d'Ivoire barobanuramo abakinnyi benshi beza bakajya hanze ariko umuwinga ukomeye kandi ku myaka ye ntaba akigiye hanze ashobora gukina ubyitondere ngo ku myaka APR ye ifite ikibazo cy'abawinga ariko uyu ntabwo ari umwana ubu ariko watara yamwicaza ugize 27 yanditse ubwo wasanga na 30 utarifuzwa n'ikipe nimwe ikomeye akubwiye ngo ongera afeke moza ntimushaka iwabo niyo nige San Pedro izakina Champions League bazasohoka ubundi hari amakipe abiri yakina Champions League none imwe ikajya muri Confederations aseke moza na San Pedro izasohoka ntiziri kumwifuza APR izakina Champions ihangana nazo iri kumwifuza niyo bambere reka nongeraho wiva muri Yamugenda ASEC gake. muri San Pedro byibura niba ushaka umukinnyi muri Cote d'Ivoire ikipe ikina Champions League ariko mu myaka 27 umuntu aba agifite igihe cyo gukina nyine kuki ikipe ikomeye yo muri Cote d'Ivoire yo itavuze ngo itara ntiducike ubuse bawo Medi baje bafite ingahe reba nk'umukinnyi ukomeye ubwo karenze umukinnyi ukomeye wemeje abantu bose muri Cote d'Ivoire nabonye ari Tidiane pe yitwa Tidiane Diabaté Tidiane niwe urumva akinira ekipe yitwa Karuhogo urumva yatsinze ibitego 17 atanga assist 7 contribution ibitego 24 niwe nyenyeri kuva afite ibitego 10 niwe nyenyeri ni ukuvugwa hara mu gihugu cya Cote d'Ivoire yewe uwo niwe nabonye urabyumva hari ba pages njye ndimo nakurikira page ya Facebook ya federation hari abitwa ba Dramane uyu mukinnyi nawe none baramuvuga hari Yusuf Dosso hari Amara Traoré statistique kubera ko abantu bazi ko ibintu byaratu bibona bitugoye Tidiane Diabaté umuntu ashobora kuza akatubeshya nawe wamubonye niwe nakomeje Tidiane Diabaté none uwo muhinga ngo wabaye top ariko scorer ananiwe kutuha urutonde rwo Tidiane turebe ibitego yatsinze ndabikuzanira meilleur buteur CIV undi ugomba kubanza kumenya impine z'ibihugu by'ibihugu meilleur ngenzi igifaransa kambihige meilleur buteur CIV CIV 2026 c'est bien APR nta muntu uzayiba mbere ndebera
ibidakwiriye n'imbibo ikipe nakuze nkunda wowe Tidiane Diabate niwe watsinze ibitego byinshi urumva akurikirwa na Suleimani Fofana wa ASEC Mimoza ubwo Diabate no Karongo iyi saison iyi 2025-2026 Kasoma débuteur let's gato May 15 tari 13 z'ukwa gatanu 13 z'ukwezi kwa gatanu shampiyona irangira Tidiane Diabate yarafite 14 inuko Karasoma yari imeze Suleimani Fofana 12 Bakare Uwato 12 Michel Amani 11 kwezi kwa gatanu ubwo niwe turi kuvuga yari ku mwanya wa 4 afite ibitego byinshi sibyo cyangwa ikindi cyiciro cya kabiri 11 z'ukwezi kwa gatanu cyangwa uyu muntu akina icyiciro cya kabiri oya ni cya mbere baravuga Ligue 1 Ligue 1 niko shampiyona icyiciro cya mbere muri Cote d'Ivoire ni Michel pe ni Amani Michel 2025-2026 Amani Michel sacré meilleur buteur de la saison 2025-2026 de Ligue 1 yitwa Lonachi i champion le joueur de Afad Plateau officiel terminé la saison en tête de classement des buteurs récompensé pour son efficacité offensive et sa régularité devant les cages. Nos félicitations à lui. Meilleur buteur de Rengi. Iyo Karasoma nyene ni iyi iro fish none se ko hano bavuga ngo dore ndi kubona byabaye ku itariki 30 z'ukwa gatanu Ligue 1 Cote d'Ivoire iyi ngiyi urabona ko iri officiel kuri Facebook ikurikirwa n'abantu 98 urumva rero ukuntu bari banditse bavuze ngo Aman Michel top scorer of the season 2025-2026 of Ligue 1 Lonasi ntabwo byari byo The Afad Plateau official player finishes the season. Wabanze urebe nabandi urebe ko araho mu cyiciro cya mbere barimo amagana bari mu cyiciro cya kabiri komeza liste nyine ni post yabo nandi kureba nta list anya iyi page nanjye rero nareba iyi page nanjye Ligue Cote d'Ivoire Amani Michel top scorer of the season Ligue 1 Lonachi Fad Plateau top scorers ranking awarded defensive nibyo dore no sendi niwe l'attaquant Amani Michel de la Fad Plateau a été sacré meilleur buteur yarushije 2025 yarushije Tidiane sinzi aho ba Tidiane mu bakora Tidiane Diabate ugomba kumanuka muri comments barimo kuvuga ngo yatsinze ibitego byinshi b'impira miterekano ngo bari recognizing abafana ngo bari recognizing Tidiane Diabate urumva ko bari bahanganye nasi imiterekano si ibitego oya ntabwo ngegera byakana narebaga niba bugereranya n'abandi bamariya tuba turi gushaka mu cyiciro cya kabiri niwe top scorer rwose ku gapage ko muri Cote d'Ivoire ubwo magnifique agarura amafoto murebere umukinnyi mu winga aperi giye gura niba yarabaye top scorer wa champion ya Cote d'Ivoire champion ibamo ahanganye n'abakinnyi ba ASEC Mimoza n'aba San Pedro niba barusha ibitego niba zitsinda none se Taiba ntahanganye n'abapenariye ubwo arabarusha nese arabarusha yarushije niyo mpamvu umuntu yanyandika nese arabarusha umurangira ASEC nese arabarusha wata njye kuki mutari kwibaza ikibazo gikomeye kuki ASEC itamufashe na San Pedro kumukinnyi witwaye neza umwenegihugu n'abazamugurisha ASEC ntiyanganira umukinnyi na APR zirengaho zikajya kugura abakinnyi abataka kandi Taiba ari umwenegihugu akaze kazo uko nicyo umunyarwanda ariko n'undi nawe n'umunyarwanda uyu mwataka ashaka gusubira kuri Kanyarwanda ese APR yabona uwe ubwo aho yangiye ubwo muri uwo mujyo ASEC ijya mu matsinda kazo uyu muntu n'umuwinga ariko icyo si ikibazo APR ikeneye umuwinga utsinda ASEC na San Pedro ASEC ntabwo ifite ubushobozi bwo kubuza APR umukinnyi imushaka ntabwo yarwana na APR umukinnyi imuvanye muri Afad Plateau ASEC ni nk'akademi ntabwo irwana n'abakinnyi n'amakipe yes niko bimeze ibagura bakiri bato ikabagura kuri make ikabacuruza ariko ntijya ku isoko ngo ihanganire umukinnyi ntishobora kugura umukinnyi w'ibihumbi 100 ntibishoboka vuga uti yamubona ndumva umutima wanjye utari kubinyemeza Taiba ni umunyarwanda yewe imibare nyemeje ndemera niba ari imibare ni turavuga ko APR yazize kugira rwa federation ko imibare iri genuine imibare iri genuine kuvuga rwa federation ndetse nabuzwa n'iki kwemera top scorer champion ya Cote d'Ivoire ntagameze nk'uwa Burkina Faso hamwe champion ziri ku rwego rumwe kazu none se reka nkubaze ASEC imoziki na champions ziri umwana yirwa ikipe ngo yanakinya amatsinda
none se niba tuvuga ko barafinda nta mibare afite tusubiremo nta matsinda nabonye bakina niba ndabaza yewe niba sinjya kuvuga ibintu byinshi Mamadou abonye umusimbura we bari ku rwego rumwe nitaye kuvuga ngo afite ibitego byinshi ikipe mu zoko ya gatatu sibyo muri ni ya gatatu izakina confederation na San Pedro sibyo nishobora guhatanira shampiyona nibyo bindi byo Shabarara yatsinze ibitego byinshi ari muri Bugesera murabyuka ko kugeza gutsinda ibitego byinshi ari muri Bugesera murabyuka ko Mamadou aza yari wa gatanu ikipe ariko yarabitsinze no muri Rayon yarabitsinze Mamadou yari afite ibitego byinshi ikipe yitatwaye shampiyona ari ya gatanu muri Mauritania ngo numwataka bazani APR uwo mukinyi imyumvire y'ubwabyo ntarakanagira ku gikombe urumva nice ni nkuko nyine Tayibana afite ibitego byinshi ariko ntabwo ikipe yatanira igikombe cya shampiyona byibura hari ukuvuga ngo uyu mukinyi buriya Dawuda yavuye mu kipe yatwaye igikombe muri Ghana byibura amabureburizo imyumvire ya Dawuda watwaye shampiyona muri Ghana iri hejuru kurusha umukinyi wabaye gatatu none se top scorer n'urugero yavuye muri Mukura cyangwa muri polisi kugira ngo se nta kantu kaba kaburamo se Cote d'Ivoire baturusha umupira umukinyi mwiza muri Cote d'Ivoire barushaho muri shampiyona y'u Rwanda ntacyo bitwaye cyane kandi aha dore mbonye akantu rwose bakoze akantu bakoze rwose kaba top turacyashakisha rwose ugira ngo twabireka APR yibwa inshuro nyinshi ndebera ntabwo kuri inshuro nzarebera ibidakwiriye nimbibona nzabibona kandi uvuga ko shampiyona ameze mushakishe ubwo se nivuguruza wowe uravuga shampiyona Cote d'Ivoire ikomeye kurusha y'u Rwanda ndimo ndavuga ngo ndibona konfirima nyine amakuru ndimo nashaka konfirmation zose zishoboka zikitse kandi wabonye ko ndebe n'amakipe yagiye atsinda ibitego ndebe nyine ndebe na penalty nyinshi zirimo Rastaman ikomereza muri uwo mujyi abakinnyi nk'aba uwo ntemera ni wa muzamu ariko umudefanse nge namwemeye ariko umuwinga ushobora gutsinda niba koko Babedi ari ahari ni beza gutya ariko uyu we top 5 yewe rwose meilleur buteur muri ligue Mupenzeto akomeje kunyemeza umva ukuntu bakurikirana noneho byose nabibonye Aman Michel Afad ibitego 17 Tidiane Diabate ibitego 14 Suleiman Fofana Wasek 12 Dakale Keve Waton 12 Sindu Bakayoko 11 abangaba nibo basoje uyu muwinga ni impamvu imwe yatuma APR ishobora kumubona ni imyaka afite none se singuye magnifique nakabereke dore ikindi gihembo yahawe ni imyaka yo yabaye recognized nk'umukinnyi muri awards mu bihembo hora byaratanzwe uyu mupenzi uri kumamagara Senire ni Mupenzeto ndumiwe reba ndumiwe nimero Mupenzeto niye kare ukoza Lorenzo nose witwa Mupenzi wese aba yitwa ndavuze ngo Mupenzi etamaze kunyemeza ndamubona umuntu Mupenzi mama